Biyag di tao. Juni, bantayan pa'y man ni baby, tada papanak. Papanam ayak at malaman, Jelaine. Inak mangala iti cosmetics nga order dagiti customer ko. Malaman sa kalarumar. Kasangsangput ko lang naggapo iti trabaho, krumor ka man. Nakaluto kan? Saan pa'y Tanaga dumatiin sambot ko nga inarami di tayo nakaturog ti anak ta. Pambaritis mat ngamin ti anak ta. Di na kaya ti pay diso. Nyamot ten. Labambanog da tao nagapo iti construction. Siyak pa'y latagluto mat. Adda ka lang aruden iti balay. Oy, senyor. Apay ti kunam nalakat ti agyan iti balay? Ay sus, no amumla ko matirigat ti agtagi balay. Panunutom kumamat, Juni. Agluto, agdalos, aglabaken agaw-awir. Sakto pa'y lakat agpuyat iti rabi Tamapuyatan nakmat iti anak ta. Naimbagken ka. Wen! Hustan! Nangabak ka, Jelaine! Ay, makauma mo ti kastoy. Nakaluslos siya ngak pa yan ngagtagtagi balay. Iso asumapulak iti pagtrabahwak. Anya? Kit kasalon anak ta? Asino ti mga awirkin ko na? Ipan ko iti balay dananang Saanan ang masapol ngagtrabaho Ay, ka? basta. Agtrabaho no kunak agtrabaho Awan ti makalapad kanyak. Di sige. Makamuka nga ruta. Awan tumutlat maramidak nga uran niya pa iti bagbagak. Narabyan ka man na si Mangbot, Jelaine? Apay nag-overtime kami nga rod. Imposible mo daytan Kanayon la akastan. Basit la groceria di pagtrab-trabawam. Ag-overtime kayo. Kit no nagsapang agsirsira di groceria pagtrab-trabawam. Kat, anya ko maita. Napan kami madla nagpasyal ka dagiti kakadwak Kasla ka la balasang. Kakaiso na nga damat kwarta kapag lower ko. Imbes nga urnungan tayo da kumamot ipangkuam ka dagit. Apo! Nakasaumat ni senyor. Apay, ik-ikan nakayamat iti swildom, June. Ay na, kasano nga itag ko ti suldokin ka? Dagiti la, pagpapintas mo ti kagatahan. Maibos mo tatagos ti kwarta. No Ay na, agulimag kan! Sana tila ibagbagam. Tikat di ko nam talaga nga imot ka. Sana ka imot. Aklunam ka din, June. Imot ka nga asawa. Sige! Apo na yan. Padasam nga idiso talayat mo ta ipabarangay ka. Sige! Idisom! Nanang, adda ka dito ni Jelaine? Nay, apay, di na impakadakan ka ti ipapanan ijay syudad. Anya? Nay, saan mo't nanang? Kado na sapaan nagluwas iti agsapa. Anya? Lukas ta, saan asimre kiti trabaho na? Saan ta nagpasyudad nga road. Anya taramido na dyan, nanang? Ijay kanumutan nga agtrabaho. Dakdakkel kanu ti sweldo na ijay. Tamay sa amol ti pagtrabahuan na. Anya? Ay, sapay jak makontak ti cellphone na. Hello? Naimbag man ti mawag ka, Jelaine. Kalpasan ti mano abulan. Sa kala umawag mo. Apay, awanan pakibiyangam itanak mo. Isumarog ngayon mawag ta kumusta ti anak ko. Kan, ti anak ko lang ti makagapo, Lipatan na ko, tadan sa bali nga asawak dito'y syudad. Anya? Kanayon tamat lang agapa. Isungag sinatalangan. Apay, ti ko na nasakit tinagam ko. Awan bibiyang ko. Aramidon ti kayat mo. Basta di mo liplipatan ti anak mo a pinanawam ditoy. Wan, agpaw itak iti kwarta basta adda. Ngam no awan, pasensya. Anya? Ay na, talaga asaanan ang nagawin siya anak ko, Barok. Awan nga ron na. Mawan problema kanyak. Tauray siya. Naumaak mo laking kuanan. San kami ngagkaalaan, nana? Ay, aniyan. Nasurok la makatawan ang nagkasar kayo. Ngam nagsina kayo matan. Nagkaskasar kayo pay lang araw no kasta mo lagayam taramidan yaw.
Diyak mo't ngamin amo kas jay ti ugali di anak yun, nanang. Nangato ti pride na. Di na kayat, ti agpasakop kanya nga asawa na. So, baybay ako. Awanin pakibiyanga kinkwa na. Gan awan mo tin pakibiyangan na kanya. Junay. Ayun gayam nana. Anusan nyo pa ilang arong nga awirin ti anak miya. Tada kayo mo't lati makatulong kada kami. Nala, wen, bantayak ti apo ko. Saan abalay? Tanapig saak pa'y mo't nga agaw awir. Johnny, kanakan. Kaya't mo ti sumurot kanya kay jay lugar da bayaw ko. Intag trabaho jay. Anya trabaho ngay anggal. Agsikyo. Anya. Agsapsapol nga minti agency may itikadwa mi. Bagay mo na ito at trabaho. Tadakil ka tao. Kin nabiskid pa iti mamagay. Anggal. Nalaklakan na dyan trabaho. Ngam dyan construction, nagdagsan. Nagrigat ang construction. Inal daw amay nitang ka. Naimbag pa dyan gwardya. Tasan una narigat ti trabaho. Kinapintas dyan agency ngayon ko. Taon time ti panagpasuldo na. Kasladyak mapanawan ti anak ko anggal. Mayadayon ton ti anak ko kanyak mo bilang. Ay na. May ruwam mo tumilang. Medyo may kawa ka na, hindi tamo. May ruwam mo tumilang. Saan mo problemain ti pag naidam. Adda tay kwarto ng abanga kita. Pagguduan tanto ti abang na. Sige, panunutak pa yan imbag, anggal. Awan ti pagdanagam iti apo ko me. Saan mi abaybayan, Junay? Agyamanak na lang. Saan mo't ngamin ang masangon ni tatang ko, nga si kasuan ti anak ko. Isuada kayon at ipangibatsakan ko na. Wen, alaagan anos ka barok. Awanan ni Jilin nga anak me. Linipat na kayon nga agama. Kanuray da kami, saan na kami na malagip. Tadi na kami pa'y sarong kara noon. Ngun nga rod ngam paybayaan nyo na. Nonya tikat na aramidan. Makamon iti biyag na. Angam no daduma, madandanagan akmet barok. Amangan mo't no danda ka sa napasamak kan kwa na. Iso asaanan nga agparparik na apulos. Ay, saan mat siguro na lang. Talaga la siguro adinan kaya ti agawid dito eh. Oh, anya? Kumusta ti umurang aldaw mo dito yung trabaho mong karakan? May kawak anggal. Kasladyak pala unay ammo tar aramidag. Mayroam kan tumilang, June. Kastila ti trabaho mo dito. Ag-check up ka nagiti bag, nagiti sumrek dito grocery. Ammo matang tar aramidag. Tayo surok matang kang kasaan. Wananggal. Agyamanak. O sige, panawon ka na. Tama panak matan itain ti trabaho. Dito yan, Manong. Idi sumlatan dito'y. Taguray ako ni taxi dito'y. Agyamanak, Manong guard, ha? Alam na ito'y. Tip mo anang ibagkat iti kargak. Ala, saan natin? Tuwanan yaman na. Alam kit din. Manumot lato'y 20 pesos ngaitid ko ngay. Alam lang. Agyaman ang karod, ha? Ni, ada taxi. Sige, adun, ha? Siya kunti mangipalugan iti karton na kargam. Ay, agyaman Manong guard. Thank you, Manong guard. Bye. Bye! Nagpintas mo tanday siya, babae. Agsinumbangir ti dimple na. Napo daw. Kan atidog ti pangulutan abuok na. Adawalit. Aking pitaka nga tayo ti dayta. Allah! Natinagsama tayo siya, babae. Diyak mo nasipotan no iso tinakatin na giti dayto. Kita man.
Amangan mat no, adda ay di na. Ha? Adda ay di dito eh. Iso na ito eh, siya babae. Kat, adda kontak number na dito eh. Dinasayat. Awaga kadagosan. Ala, thank you talaga, Manong Guard. Juni, tinagan ko, ading. Agyaman nak, Manong Juni. Ay, naimbaglakit din ta si Katina Kapidot. Kat naisublim adagos kanyak. Napapatid nga minti karga to'y wallet ko. Agyaman nak, ha? Awan na nyaman na, ading. Ay, sumarag ka pa'y, Ang merienda ka pa'y. Katuwa na. Agyaman na, ading. Pakawanan na kumaani. Ngam, kabayatan ti panagkuy-kuyog ta. Na-develop direct na ken ka. Isolo ding itak. No ibagak nga, agayata kon ken ka. Ani, Di ka madanakan. Ngamin, agbada ta itirik na. Agayatak matankan ka. agyaman na ka ni. Pinaragsak na kiti kas taulan. Uray siya. Nakaragragsakak mat. Iso ayam amu ka iti inak, Juni. Nataergayam to'y nobyo, anak ko Saan mat, nana? Nasingpot ni Juni, nanang. Nagagatpay. Ay, madlaw matitilangan na nagagat. Kahit, kaano nga iti panagkasaryaw. Agsimpa kayo kit day, tapno maadanak mo iti apukaw. Ala ni nanang. Kwa. Agmay-may sa ngamin nga anak ni iti day di asawak ni Ani Barok. Iso ano mabalain? Aganak kayo iti adaw. Iso nga agasawa kayo kit day, takaubingan nyo pailaan. Ala ni nanang. Tila ibagbagayo ngamin. Kitaan nyo man kat ni. Uray laglablab ba si ni Juni? Napaulimag ka mga agpaison Barok. Ang gusto lang dya imbagak, saan aya? Agsimpa kayo kit din, taditan tumat lang titurungan niyo. Apay, di ka makaid na. Balikid ka, balikid. Saan ka makatulog? Kan, gamo man yung taladawan dyan, ubiyam. Uncle, pampanunutan ni Ani. Talaga, na-inlove ka keng kwara na niya. Jack, ilibak, Uncle. Agayata kong ginaani. Ada parikot. Awan amo na may papankin ni Jilin kente anak ko. Sa bagay, nagkasar kayo mangaming kini Jilin. Ipagamlat takin ni Ade, ti may papangking kwa Uncle, talo talaga ngay ayatin na kadyanubyam. Maawat natin na balawas mo. Iswa may mayat mo laang, no agbaling ka nga honest kini Ane. Di ka agilimod king kwa na, Junay. Oh, Juni. Itay pa'y lakit kita, anak. Kaslada kayat mga ibaga kanya ka. Apay ka di. Ani, Oo, apay. Ada ka di problema? Ani, ada kayat ko nga ipudnugan ka. Ni. Anya dayta? Makongkonsensya kami, Ani. Nabayagan na kayat ko tagpudnugan ka. Nga mabuti ngak. Tama nga no, panawan na. Anyat kayat mo asawan? Pakawanan na ko mano, nagilimatakan ka. Ngam, hata nasawak. Ngam nabayagan na nagsina kami. Kat adda may isang anak mi. Anya?
Pakawanan nak, no italang ibagakan ka tagpaysuhan eh. Sabay ko ma, tasan ka kumayakay kanya. Ani, sorry. Sige. Agawid tan, Juni. Ani, saan tapayan alpasanangan na? Napukawan ti ganas ko amangan. No di ka pa agawid. Umuna akon. Ha? Ditakan. Ani! Uncle, pinanahon na kong tinubyak. Awan maramidan ta na. No talaga, adinakan kaya't kanakan. Awatan, tigasan mo. Uncle, tiyan mo, balhin ako na naragsak. Tiyan mo, nasarang akong ti babae para kanya. Kampapaya kasyay. Ala, lipatan mo ni anay. Di mo mabaling nga ipilik ti bagim keng kuana. Nasakitan laki di dayjay. Tati amuna, baro ka pa eh. Wananggal, basol ko. Gamin, nagilimat akin ko na. Ay, husto lang ti panggedeng mo, anak ko. Pagananom ngay ti ulbud a lalaki. Kan uray nagsina da iti asawa na, saan kayo lata makapagkasar? Uwan nga rod, nana. Nasakit ti panangisina kon ka ni Juni. Ngam kapilitan nga aramidag ti kastoy. Tamo ka saan ani Juni ti lalaki a para kanyak, nana. Ha! Jilane, anak ko! Kumusta kayo, nanang? Ha! Ay na! Si katirumbang ako musta taapi akas tamot ng tilangam. Api nagkutong ka! Kan kaslang kakapsot ka! Ay, subrag ka mabay! Agyaman ak, nanang. No da kami nasayaat kami akanayon, tanaa sila ni Apo Diyos ka da kami. Api nagkutong kamutan anak ko. Kan bimakit kamutan iti kasta unay. Kan ngimisit ka pa yun. Anda na dagsan na sakit ko, nanang. Kat panagkunak, umadanin ti apit ko. Anya? Agduduom aklab, tinagtrabahwak. Kat agduduom mamat alalaki, tinakikabkabalayak. Aging ga nakaptanak iti saanan amaagasan a sakit. Anya? Apay ngay akas tamot ng tinagbabanagam anak ko. Pakawanan na ko, ma. No pinaybayan kayo iti anak ko. Ay. Agbababawi ak. Ngam nalanawan ti amin, nanang. Iso apakawanan da ko, ma. Ay, nalaala anak ko. Gusto hindi ka nagsangit. Agkamang ka ni Apo Diyos. Na isulaang ti makaagas kan ka. Dumawat ka iti pamakawan. Kat dawatam ti kaasin ah. Tapno agimbag kan anak ko. Kumusta ka, Angeline? Podnugaya mo nagkutong kan. Tandan diti ka pa yan may lasin. Kapoy ti kasta langam. Nakapsot ako, Johnny. Naimbag man ta si marungkar ka. Sa anak lang o may sumarungkar. Dito yakon balay dananang ngagnaet, Angeline. Ha? Kahit ka nga si Kaswen. Umadanin ti hapit ko, Johnny. Adan taning tibiyag ko. Saan? Di ka agsaw iti kasta. Agimbag ka ba'y? Awanan. Nakapsut ako. Nasaya at may ka. Makapagkidawak iti pamakawan kan ka. Gapoy tinagpasulak iti kalabas. Ano tinagpasulak kan ka. Kan nagkurangak iti anak ta. Namuha kong ti amin kinilanak. Isu at imon binsa-binsahan ngay baga. Tamabanog ka lang agsaw. Basta siyak, napakawan kan. Ken, asan la si ka tinakaarami ti basol. Ura siyak. Tabayat ti kawan mo.
nakirelasyon ako dito sa bali. Isa pa kawanan na kumamat. Owen, saan ka kagura, Johnny? Maawatan ka. Masyara ko na kin kajilin. Nakumatasaan ta ang nagsinsina. Nalabit. Saan nakastoy tinagtungtong palang. Basal ko, Johnny. Basol ta adwa, Jilin. Isungag pinakawanta ko man. Kat babay man lang iti panangasikaso ken ka. Maipariknak, tinakaro pa nagbabawik, iti nagbasulak iti kalabas. Ayayatan ka, Jilin. Ayatan ka mat, Johnny. Di mo ko mabaybay ante anak ta. Inton awanak ton. Pawanin ni Jilin, nanang. Uwin nga ron, anak ko. Una yan. Apagbiitla anak ka din na tayo ta anak ko. Ngam na tayo mo't adagusan. Nagsakit. Di pa parang mandalak yun, nanay. Masapon nga klunan tayo ti amin. Kat ti pagyamanan tayo. At dati anak may ngayon bati na. Makalag-lagi pa kan tayo kan kwa na nanang. Biyag. Di tao. Ti cellphone mo akanayon tiyas asikaswamin na bakit? Di nakman pakibiyangan si ka Fidel. Sapay inal daw na pudot ti ulom kanyak. Apay ka di aya. Anda ka di parikot. Di kan tumot makarik na. Ha? Saan ka amawatan bakit? Saan nga amin abanag kat masapol a pakibiyangam? Asawa ka. Iso ano adda parikot? Ibagam kumamot kanyak atap no matulungan ka. Si Kati parikot. Laklakayan. Ha? Pangasim man ta di mo dadaulan tal daw ko. Pumanaw kan iti sangok. Pugbugkawan na kamanan ni nanang itay, tatang. Andala siguro parikot na, anak ko. Inal daw langan na kasta. No agsasao ni nanang, kaslasaan nga asawa, ti pangibilbilangan na kada kayo. Asino man nandiyan katetex mo, Mariminda? Asino kumapay ngay marikiray? Kula sisik Anya? Lakayan ni Fidel. Di nan maitadag iti masapol kumare. Amumutan, laklakay nga dayo ni Fidel ngem siyak. 35 ko pay laeng, idinto ta iso ko 68 nan. Mare? No anya ti baga ni Francis, sumuro takon ken kwa na mare. Ala, katagaano mo't ngay day tamare. Secret. Amangan ki dinoy bagam kinilakay ko mare. Ay sos, di ka agdardarasudos mare. Amangan no pagbabawiyam to dayta. Hello, Francis. Kumusta ka, Minda? Nasayat mo't latta. Si Kangay. Namambanong ka nga ron. Di kagbanbannog Aginanaka mo't. Awan mabalin ko. Saan mo ta mabalin nga day of aklatan no kay kayat ko? Tare, awan pa yung may baon nga agluto. Siya ko na. Alayo ka mat. Bayam, mapanak to iti ayan mo. Kaano? Sa anak pa asigurado no kaano. Ngam dumteng to day taakan nito. Okay nga ron. Namnamaglay ta. I love you. I love you more, Francis. Asino ti kinasarita mi ti cellphone mo, Minda, anak ko? Ne, da kayo mo't gayam nanang. Anya tar aramidan nyo dito'y balay. Kay maya kata kailiw ko dagiti apo ko. Ngaman yan, jak ninamnama kas jay ti mangngag ko. Ay nananang, sa bali laeng tinagawatan nyo itinangagyo. Asino day jay aya? Lalakim samay. Ninanang mat.
Pangaasim di mo lukwon ni Fidel, anak ko. Idi pala kumapinanawak day ta a Fidel, nanang. Ay, di ka agsasawi ti kasta asawam latan ni Fidel. Lakayon ni Fidel, nanang. Dinan kabaulan nga ito, dagiti masapsapul ko. Ay na, pangaasim anak ko. Di ka gararami di ti may kaniwas. Kaasi dagiti anak yo, no kasta ti kapanunutam. Padasik mo't ato, ubing nanang. Na, ay agar aramid kaminda. Sana nasaya at day ta kunakmat. Nagloko kan na babae. Manong Fidel, bantayam ta asawam. Andat kaya't maasawan, kiray. At dati sa bali alalaki akasarsarita ni bakit mo iti cellphone na. Aniya. Francis tinagan na ang jak mo no taga ano. Di namot iba ka. Kaano pa'y dayta? Ay dati ti jak mo manong. Isumot na ang cellphone na latan tiyas asikasuan na. Kanayon pa nga umay agload dito'y tersenak manong. Talaga siguro anauman kanyak. Iso akas tamat ng teraramidan na. Ala, di mo itulog manong. Kaasi dagiti ubing. Minda bakit? Nakanumat kasarsarita mi ti cellphone mo. Sino na dyan? Asino mo tinangidanon kan ka? Saan na napatag no asino tinangidanon kanyak? Kaya't ko lang nga maamuan no asino da niya lalaki. Apay, naumakan kanyak? Talaga ka di adi ka makarik na? Lakay kan, Fidel. Amum dayta. Saanan ang masapul nga ulit-ulitak? Kasanong aro dagiti anak tan no kasta ka minda. Problemam daytan. Minda bakit? Rabiin. Apay, hindi ka pala maturog. Sana pa makaturog. Umunakan. Nakadi pa'y araramidam. Pangasim man, Fidel. Masurunak iti kinadagulit mo. Agsalsalod sudak laeng. Bakit? No amum asa anak nga okay, di naklatan pakibiyangan, tapno saan nga adda madadaol tel daw ko. Ngala, umunak nga roda na maturog. Nakaturog matin lagi ti ubing. Sumarunukan tulat nga rodan. Tatang, sa dino tayo ni nanang. Diyak mo anak ko. Ala, saan ka diyan nagpakada? Awan mo tan ito'y nakariingak. Sa dino ngayon tinapanan na. Ay, ang mga nunapan iti ayan da lola. Wano saan? Iti ayan ni Auntie Kiray. Inawagak idan. Ngam awan ni nanang yu ijay. Napanan na nga ruden, tatang. No sa dino nga min tinapnapananday di aminda Jak meten makuntak. Si Murot sa amat tan iti lalaki na nanang. Nalabi ta kasta. Ay, si Murutan iti bagbaga na nga ubing, alalaki na. Isumot lagaya makas nila ti kalakana ken kuana ti panangisukatnan kada kami. Ay, jaka mo ita anak ko, Fidel. Binagbaga akmat ngam natangkan mati ulo na. Awan maaramidan tayo ano na uman kanyak ti anak yo. Saan tayo ang mabali na pilitan no talaga adinan kayat? Ay, tinasaya at sapulan tayo tayan na. Ure masapulan tayo no di na kayat ti agsubli. Awan mabalin nanang. Para kadagiti ubing laeng, ano iso? Saan ako namang namnaman nanang. No napatag kami kadagiti anak na. Saan ko maapimanaw? Narigat nga aklunan. Anya ngay nga rod. Awan mabalin tayo, nanang. Nabanglo ti pangaldawan na, minda. Siyempre, Francis, saan ka ding imbagakan ka, ngay lutuan ka? Agyaman na ka, naimbag man, ta saan nakaalinapdan ti asawa? Awanan ti maramidan na. Ta saanan nga isutay ayatak. Kasta? Abay, akasla saan ka naragsak, Francis? Ay, kwa. Bisin ko lang na ito eh. Agtugaw ka nga rudan, tamangidasara kiti kanenta. Naluton da ito eh. Alaman nga ron, ramanak no naimas mo't lang tilutom.
5 atawan gaya ban tinapalabas. Sipod pinanawan na tayo ni nanang iyo anak ko. Wan nga rod tatang. Ita, kuleyo akon. Yading ko, high school matan. Say-saya atin nyo ti panagadalyo ha. Wen tatang, di kay madanagan. Awan pa'y ti plano ka maki-boyfriend. Saan mo tadakes no makirelasyon ka? Ang priority lata kumati panagadal mo anak. Pagyamanak, sikat iti makder nga ina ni ading mo. No awan kayo adwa, tsak amo no niyan tinagpanagak. Pat ganda kayo unay, tatang. Ipatpatig kayo unay met anak ko. Tang, agsubli kami manen ije sentro inton Lunes. Mangrugi manen ti pasukan. Mangyawid ak nga rod itinatang taiso ti abastuyo. Alakmot lang titangdan ko kan pari Anselmo taiso ti allowance yo. Agyaman ako na'y tatang. Pagyamanan mi nga agkabsat. Tauray kasto tinapasama kiti pamilya tayo. Nagbalin kayo lata na tibker. Lola, kumusta kayo? Si kamot gayam neri, apok. Ni ading mo ngay. Simurot ka ni tatang ije garden, Lola. Kat kumusta mo ti panagadalyo ije sentro? Nasayaat mo't la, Lola. Kita kayo, kumusta kayong matan dito eh? Ay na, kastoy apok. Masansan ti panaguyag ko no daduma. Ala, madinsamot tirik nayo, Lola. Gagangay iti bakit akas kanyak Ay, Lola, awan ka di pa iti damag yu kan ni nanang? Aging ga ita, awan anak. Talaga asaanan ang makontak ti cellphone number na. Awanan na talaga tinamnamain tayo kan kwa na, Lola. Nabaulan na ti sana nagpakita kada tayo iti lasod ti mano atawan. Awan nga ta plano naan nga agpakita kada tayo. 5 tawaran nga agdenden nata. Nga maging kita, awan pailat anak tamin da. Adan to siguro, Francis. Kaanon to? Saan mo tadakas no ipadas tamanan? Bakit kang aminan? Iso siguro ti may sama kagapon o apaya saan kang agsikog. Kabalak pa'y mo't, Francis. Kasano? Nakurang lasing kwentak mo't. Diyakon naman ti panagsikog mo, minda. Di ka kumamapukawan ni tinamnama. Awanan, saan tan nga ipilit no talaga nga awan. Ikarik, aramidak ti amin. Pangaasim laeng tadinak panawan. Nakaidasara ko ni ti pamigat ta, Francis. At talakad ko ita, Anya? sigalangan timangan. Anya ka kadi? Pangasim, tasan ka dagulit. Naimas tilinuto kasi daan ta. Sana ka mabisin ko nakalangaro doon. Apay ay adagulit ka si kaminda. Nabit lang nga rod tamang isuputak iti balunam. Sana nakasapulan, tada freelance iti papanak. Aparakon. Ay, Manong Fidel, inawagam ka din ni Nere. Amuda ka din nga awanan ni Lula da. Diyak nga ron amo, no, kasano ti panangibagak ka na kuwana, ading ko. Biglamat nga minti pupusay ni Lola da. Hay, uray siya. Jakmut namnamay na kastoy ti mapasamak ka ni Nana Rosa. Kaano laang day ti naging inistorya kami iti tersenak. Sapay awan kontak tayo ko ni Minda. Hay, may samot day jay amari Minda. Di na pa'y sinarsarong karan mo ti inada idi masakay. Saan mo ka di makontak, Mare? Ay nasan nga rod paray. Nagsukat samot day jay iti SIM card. Saan tayo mga amaw ti ayan na itata. Mapantayo kumamag kitaan. Natay ni Nanang nga awan ni Minda. Ay kabara nga ano makaamirais. Kaagawid ko ma. Sigurado di na amaw apim mo sayan ti inana. Anyat na pasamak tatang. Awanan ni Lola yun, Neri, anak ko. Impulang ng tibiyag na. Mayat mo ti di na palabas sa lawas tatang. Ore siyak, diyak mat namnamay na mapasamak ti kastoy.
Maawanan ti maaramidan tayo no nagpatinggan ti bulod na abiyag. Nagdagsan unay tirik nagtatang. Biglamot ngamin. Sa bagay, bakit mat ngaminan ni Lola yo? Ninanang makaawit nga tatang. Dahita ti Jack Amo anak ko. Saan tayo ba't nga mo? Nanya ti cellphone number na. Natay ni Lola. Adi naman lang nakita ni Nanang iti 5 taon. Talaga alinaksid na tayon, tatang. Agsubli kayo ka din, ijay sentro, neri balasang ko. Inton bigat na nakiray. Nalpas matan ti tabon ni Lola. Di na matan na oray ti graduation ko. Ay, agan anos kayo, Wan. Uray no awanan ni Lola yo. Ituloy yung latta ti biyagyo, Wan. Uwan, auntie. Laglagi punyo. Ano sa di naman ti ayan ita ni Nanang yo, sigurado. Proud dayjay kada kayo. Uwan, auntie. Nadagsan man itirik na. Nasken latang akseptaren tayo. Ay, huwin Hinaapo, makasangit akmutan. Ay, narigat alapdaan ti panagtedted dagiti luwa. Manungal daw laeng asaan ko anakita ni Lola yo ko. Ay, naapo. Ay, maikawa akmutan. Nalpasan ti tabon ni Lola. Ngamjak pulos nakita ni Nanang, tatang. Saan na nga mo Awan ba't pangkuntakan tayo kankuha na anak ko? Basol na matlaeng. Awanan ni Lola ang makita na inton agsubli. Ngala, di ko maguraan ti inayo. Nanang yulat na jay. Kasjay ka di ti ina, tatang. Uy, di kaksaw iti kastata ang mga numangag ni ading mo. Pasensya kayon, tatang. Happy graduation, Neri anak ko. Kalpasan ti mano atawan, nakapagturpos kamot langan. Uwin, tatang. Iso na laang tawanan ni Lola. Talo atawanan tinapalabas sipod pimusay ni Lola yo. First year college ka pala ide, anak ko. Uwin nga ro, tatang. Adakon! Ay na, bagbagay mo lang unay tabistida manang Neri. Agyaman na, Clea, ading ko. Si kanto ti sumaro no nga agradwara, ading ko. Mabayag pa'y manang. Ala, picturean na kaming mangarod ka ni tatang ading. Tapno, adda ti ma-i-display, di balay. Congratulations, Neri balasang ko. Ay na, nakapagturpos ka mo laeng iti panagadal mon. Agyaman ako nay na nakiray. No, si bibiyag pa'y day di Lola, sigurado hamaragsakan day jay. Uwin nga ro, danti. Talo atawanan tinapalabas. Ngamiti panagritnakat. Kasla idikal man laeng. Ay, kasta talaga balasang ko. Ay, anya nga minanti umay mo gatangan. Agas para iti trangkaso kumanti. Na, apay, asino ti agtrangkaso? Ni tatang, anti. Apaw, apay, nagpa-check up ka din? Di namot kayat, anti. Ay, aloko yun yaw, tagpa-check up ni tatang yaw. May mayat mo't laeng no doktor ti mangkita ken kwa na. Nang runa iti kasta nga edad na. Saan na nakasapulan nga agpa-check up anak ko? Trangkaso lang na ito eh. Tatang, may mayat laeng no makasigurado tayo. Saan na anak ko? No, aldaw ko lakit. Anya ngay nga ron. Agimbagak to, anak ko. Di kayo mananakan. Sa anak pa'y nga ron agsubli iji sentro, tang. Kasalon ti trabaho. Agsubli Inton mayatan tirik nayo. Tapno awan ti pagdandanaga.
Masurukan na sa nga pulo at awan nga agdandan nata. Ngim awan lata. Di nak may payan iti anak. Bakit kang aminan, Minda? Aramidak ti amin, Francis. Awan at maramidam. Nakapagdesisyon akon. Kat masikugan ni Lovely ang nobya. Anya. Puno tinangag mo. Adan sa bali nga ay ayatek ita. Isungag sinatan. Pangasim, tadi mo ipilit ti bagim kanyak. Ikanak mat iti tsansa ngagbalin ang naragsak. Kayat ko, ti maadaan iti anak. Hello, asino da itoy? Siyak da ito'y Mari Kiray. Ha? Mariminda? Kumusta, Mare? Kumusta na nanang? Kumusta ti pamilyak dita? Ala, apay nga italaang mo't nagparik na ka, Mare. Idi pa'y akayat ka akuntaken. Nagsukatak iti number, Mare. Naimbag ko na mata, nakasave pa lang ti number mo iti sigod a cellphone ko. Okit kumusta nga iti pamilyak, Mare? Ni nanang. Kinapudno na, Mare. Nabayagan na pimusay ni Nana Rosa. Anya. Sana po no data, Mare? Nakapagturpos ken nakiasawa mo ni Neri. Ni Lea, dandanin agradwar. Ket ni Fidel, adalata iti sigud abalayo a. Apay, kayat mo ka day, makasarita, tama panak iti ayan na. Uwan man, Mare. Ala, mabiit laang nga rod, Mare. Awagan ka, inton makadano nak iti ayan na. Hello, Nana Kiray? Agawid kayo kan ading mo, Neri, balasang ko. Apay, auntie? Ni Tatang Yaw. Apay ka di, auntie. Anya tinapasamat ka ni Tatang. Ay, dito yan, ngay palawag ko ti amin. Di kay kumamot ag sawi ti kastante. Makapadanag kayo, mat. Agawid kayo, itamot laang. Ibagam ka ni ading mo, Alea. Uwan na, auntie Kiray. Tatang ko. Patib ka rin nyo kumati pakinakam yaw, Neri. Tsaka mo, no, anya ti mariknak na nakiray. Awanan ni Lola. Ni Tatang mat. Ay, kasta talaga balasang ko. Saan tayo nga amo, no kaano, nga isubli tayo ti bulod tayo abiyag. Ay, wan gayam. Adan ti kontak ko kaninanang yo. Apay lang, Nana. Imawag itay. Isu ti makagapo no apay nga imayak dito'y balayo. Ay, kaya mo amaw. Akastoy ti madanonak. Impakaamok matlaangan ken kuana. Apimusay ti amayo. Iti anya pay lang agapuan ti. Awanan ti bibiyang ni Nanang kada kami. Neri, balasang ko, saan ko maakastawan? Ikanyo ni nanang yo iti gundaway, tapno makababaway. Naladawin ti amin, auntie. Awanan ni Tatang. Anya pa'y lang ti aramidan nyo dito'y. Awanan ti sublian nyo. Pimusayan ni Lola. Ita, ni Tatang mat. Neri. Leia. Sapay la kumata mapakawandak. Ading Leia, si kapay lang ti makisarita ken kuana. Ado pa'y tinaskan nga aramidak. Basol yun, Nanang. Leia, anak ko. Kaguran na kayo ni Manang Neri. Gapo iti inaramid yo. Kalpasan ti ado atawan. Italaang nga nagpakita kayo kada kami. Adamot ten bukod a pamilya ni Manang. Gatsak, adamot ten nobyok. Anak. Sapay la kumata mapakawandak. Iti ado ang nagkurkurangak. Uri mapakawan kayo. Saan tayo na maisubli tinapalabas, Nanang? Anak ko. Kaya't ko ti bumawi kada kayo. Nalpasan ti tabon ni Tatang. Agawid kamin kan ni Manong mo a Jeric inton bigat. Leia ading. Makikiddan kami iti nobyok, Manang. Ay sige, sikalata ah. Sika ngay, Nanang. Anusan nyo at agna aditi balay adakda kayo. Wanan ah.
Di kay madanagan, nanang. Napakawan kayo matkit di. Da kayo ano, sa dino ti kayat yu apagdaidan. No iti balay day di lola, wenno dito'y balay. Oray sa dino anak ko. Mabalin latta. No kaano mat ang nagsubliak dito'y. Ang nagbabawiak, tinagbasbasulak. Awan matanda na ng kanti asawak. At damatan bukod da a pamilya. Dagiti anak ko. Diyos ko. Sapay la kumata malasatak na ito'y. Amok abidot tinaramid ko. Ngam tarabayan na kumalata. Ikanak itipigsa. Jak amuno anya ti pagturungan ti biyag ko ita. Nga agmay-may sa akon. Biyag ti tao. Nasayata si mangput kayon, lolo. Ilutwandak ko maiti kanak. Ngamin mabisina kon. Anya, Itay pa si mangputa kan nagkapwede pagkadalan. Gamawan mo't naluto asidaan. una yan. Dukasta saan pa yan nakalutaw, tinam. Saan pa'y lolo? Ay, Agday di sila na nakaturog. Ririingak ngam. Di mat mariing. mabit lang nga paw. Siya ko, ti mapanagluto iti makan. Wan lolo? Anya kamatad anak kaw. Rumbang ko mga sikasum ti anak maw. Anya matan. Agreeing kamatan iti kayat maw. Tatang, Awang mo trabaho. Isungawan pa ka bandugam. Ilutom ti anak mo Sumang patanaga po iti pagadalan awan ka na nalutaw. ay, pasensya kayon tatang. Naiturog ko mat ngamin itay. Dahil ta silpon sa ti pakapoy-puyatam. Ni tatang mat. Ay pangaasim man. Panunutan mo ti obligasyon mo Saan ko kumangay bagakin katikas to'y? Gam saan lanam na minsan anadanunak ni Leia ang mabisbisain. Gaputawan na luto ang makan. Maya karak iti destino kita abulan. Isuanas kan nga ijay tayo ay andananang ang makipagnaad. Kasta ka di, ay na maragsakan ak unay iti day talakay. Ngamin, maya si dagak kini kayla agayim ko. Ang ayos lakan ka, nga ijay ay andananang tipagyanan tayo. Awan parikot iti day talakay. Nasaysaya atin nga ijay tayo nga agnaad, ngam ti agabang tayo. Sige, nasaya, tamayat ka iti singasing ko. Ngam kasanon ti panagadal ni Leia. Awan parikot iti day ta bakit? Apag isumutin na bakasyon da. Isu nga ijay ton nga ginroll, iti sumaron nga eskulyer. Lukasta, ijay kayon nga agnaid, anak kaw. Wan tatang, ngamin, ijay matan nga agtrabaho ti asawa. Kastaya. Ay, ulibya anak ko Di ka kumamasair iti da ito nga bagakang ka. Ah, Pangasem, tayo ton ada kay ton ijay. Tumulong kay ti trabaho ito nagtibalay. Ay, nakababain ka ni abalayan. No aramidem ijay. Ti kasitar aramidem dito balay. Nga agreeing ka iti anyaman nga oras akayat maw. ni tatang mat. Sana dakes ti pagbagat. Pagsayatam day ta. Ngamin, adda obligasyon maun. Day ta ti panunutom. Mangan kapay anak ko, sakbe arumor ka mapanagtrabaho, nagluto akon iti pamigatan. Ha? Awon gayam, saludsuden ka man anak ko. Apay, sigod ka di akas jay ti ugali ni Olivia, nga agreeng no kay kayat na. Di na kay man la mailutuan iti kaninyo nga agama, kan balunan nyo. Nanang, Awan mati pakabanbanugan na, tapno mala daw nga agreeng. bayan yun. Agreeing latan no kayat na. Anya,
Kasta tinangag mo nga ibagbaga ti katugangam? One friend, iso akas to unay tirurod ko itay. Iso panunot ko ti umay laangan dito'y ayan nyo. Amangan mo't ngamin no saan ka tumultulong iti balayo. Anya saan? Naginawak mat sakbay ngay mayak dito'y. Ay na, amo mare. No makipagnanaad kay ti katugangam, masapul nga gagat ka. Sana mabalin amaldawan ka mariing. Ngamin, adda talaga maibagada. Amangan no jak maanusan ti panagniw-ngiwat da bakat. Masong batak da jay. Ay, day tati di mo araramidan, mare. Ay na, saan lang nga si kati kababay no aramidam ti kasta? Nakarkaro ang nakababain ti asawam. Nay, apay nga itakalaang Olivia. May sal daw nga awan ka dito'y balay. Naurnungan dagiti murang nyo. Anya, imbes kumamat nga ilabaam dagiti agamam, kan ilutwam iti kananda. Saan may taday tala pumanasyar ter aramidam. Anya, ha? Apay nga min aya aman nakibiyang kayo. Ultimo murang pakibyangan nyo. Anya, nagbastos kan asumungsungbat, Olivia. Saan nakasumungbat iti kastoy? No saan kayo kumaaman nakibiyang? Awan bibiyang yo nga uray sa nga sako ti murang mi. Ipalundri ka no masadutak nga aglaba. Anya, jak to pa'y pagparikutan ti murang mi. Ha? Manakibiyang kayo? Makapasuron? Anya. Ay na, sobra ti kinabastos jay asawam, Ruben. Kabailan nak asumbatan. Nanang. Jak maanusan ti kabalay akas kankwana. Iso amang sapul kailangan iti pagabangan nyo. Iti kasta, masursuro na mat nagiti trabaho diti unag ti balay. Uy, nanang. Kinapudno na. Dahil ti planok ita. Nasayat nga raw no kasta. Ngamen, no dito'y kayo laang amangan no jak makapagtepal kat anya pa'y ti maisawang ko kankwana. Rumbang laang amang sapul ka iti apartment lakay. Jak kayaten ti makipagnaid dito'y. Hindi ka madanagan. Iti sana mabayag. Makakartay mo ten. Nasayat no kasta. Ngamin, no ipapilit mo adito'y tayo lata, agsina talangan. Anya? Sa anak amabutang amakisinakan ka, tandaanam dayta. Anya, imakar kayo gaya man, mare? Wan mare, medyo adayo kami matijay ayan ti ina ni Ruben. Di nasaya at no kasta. Maliklikan nyo tag sinong ba? Ay na, pudno dayta nga imbagam mare. Ayun gayam, amangan no addaam mom amayat nga agbalin ababonan. Ha? Ni, asino tag kasapulan? Asino kumapay ngay? Siya ka. Anya, mangala kay ti babaw nan. Wan mare, iti kasta, adda mga sikaso iti amin iti apartment. Ay, unay kan, mare. Awan mo ti pakakumikumam. Kabailang mo't nga aramidan dagiti trabaho iti unag ti balay. Wan, ngamawan parikot nga oray mga laak iti babaunan mi. Ngamin, dakkel mo ti sweldo nila kay ko. Nembang nga oras mo, nana? Kastamat kan ka, ma'am. Imay kami, gaputan ako na ni kailang agsapsapul ka kano iti panggadam. Ay ipudno day ta, ma'am. Ngamin kapampanaw ko lang iti sigod na nagtrabaho. Kasta ka di, abangan no kayat mo ti umay kanya. Trabaho lang iti unag ti balay ti trabahom. Kanawan ti baby nga awiram, dakkelan ti anak ko. Ay iwan, ma'am. Mayatak iti dayta. Agyaman ako, nay, nana. Kastoy ti trabahom, nana. Ilutwam laang iti masapa dagiti agama. Wala, ma'am. Kan ibagakmatan kan ka dagiti rumbang asaan mo nga aramidan. Jak kayat ti man nakibiyang abbaboonan. Nakasagana mo't gaya mo ti makan. Ayaba mo ni nana, tagigiddan tayo mangan. Ay nasaan? Manganday jainton madamdama. Kalpasan ti panangan ta. Anya? Ay, saan Basta gigiddan tayo mangan. Saan ko nakmat? Siya akong timapan mangayap kan kwa na.
Sigurado ang mabisinan tayo, Jay. Ni, apay nga kastamot ng tararamidam iti babaunan niyo, Mare. Kasanumat ngamin, man nakibiyang. Kanayon ko amatiliwan a kasasauna ti asawak, kumpurmen sa ti pulpulong na. Anya? Amo matan kanya, da kaya ti kasjay. Ay na, day tao galim ti rumba nga ikatamare. Nga minsan na nasaya at day ta. Kat no nagsingpod day jabakot. Kat mamati ak ngawan sa bala kay papanan teraramidan na ijay. Ay na mare, jak lapat yan. Talaga ang mabuisitak iti day di ababaunan. Nagbanglutiin luto ni Nana Ana si Dana. Ay, mangantayon bakit? Manganta, duata laang. Ah. Manganto ni nanaana intun madamdama. Anya? Ay, ayabang pidin. Madimot ano kasya mangan ngag may maysa. Ay naawan parikot iti dayt na. Ngamiin dagiti babaunan na irwam da amangan ngagmay mesa. Ala, siya kundi mapan mangayap ka ni Nana Ana. Saan ko naklangarudan? Amom, Nana Ana. Magusto ak launay ti panaglutlutom. Ay nahagyaman ako na sir. Ti awanan bain abakan. Sip-sip at talaga. Mala, ituloy tayo ti mangan. Tanay, indak agtrabahon inton madamdama. Awan sir, katagyaman ako unay. Hoy, si kaabakat. Itipay mismo asang wanak at talaga nga ipakpakita mga awan respetong kanya. Agasam, nagmayat ti panagis-isam mo ang makisarsarita itasawak. Ay, Ma'am Olivia. Awanan kay tibain. Ti kunam, jak makadlaw. Agkursunada ka iti asawak. Bakbakatan ka lang arudan. Ani, apay ngay akas na ti bagbaga, ma'am. Awan mo't madingar aramidak. Ulbod! Awanan kay tibain. Imbagak lang arudan ken ka. Asaan ka ang makigidgidan kada kami amangan. Ngam imay kalata. Inayaban nakmat nga rod ni sir, ma'am. Tasumong ba't ka pa lang? Oh, adita! Kanam amin dayta inlutom! Total! Agbibisin ka! Sa dino tinapanan ni Olivia, Nana, Ay, kwarim warmat itay, sir. Ay, jakmat din na magno papanan na. nasaya, tanadanon kayo dito ng agmay sa Nana. Ada ko masalud-sudak. Anya day ta, sir. Ada ka der aramiden ni Olivia, asaan na nasayaan? No kasi ada kailangang ti mabatbati dito balay. Ay, Ibagayo ti puno Nana, di kay madanagan tasyak ti makamukin ko na. ay, ang mga nuad adda makapungtot kanyak ti asawa yo, sir, no ibagak. Saan? Siyak ti makamukin ko na, Nana. Ay, ay, jakman amukan kwa na. Takas ta unay ti pungtot na. Nukas diya makisarita akan ka. Pagsasawan nak, intun kuan, no saan na makontento, agkabil kantong paan nak. Anya? Ay. Ala. Kasaritak to ni Olivia. Amo mare, nadlaw ko kan kakadakkel ti nagbaliwam. Manipod nagasawa kayo kan ni Ruben. Nakunak dayta, ngamin, sigud mo ta saan ka akasta. Anya? Ay, sabali ka ngamin itan. Idagtrab-trabaho tapay kas babaunan idi, saan ka mo takasta. Ang imita, ay, nakauy-uyong kay ti babaunan nyo. No right ko. Ken amok abasol ni nanaana. Iso ang maaramid ko ti kasjekan ko na. Ha? No sigud man ababao na nakidi. Saan itan? Rumbang laang agtungpal kanyak. Gaputa siyak ti amo na. Bakit? Saan kumamit akas tatir aramidam ka ni Nana Ana? Anya? Istrikto ka unay kan kuha na. Saan na nasaya dahi tangar aramidam? No siya, awan ti parikot. Di mo ibagatikas na. Ngamin, inaldaw nga awan ka dito balay. Siyak ti kanayon ang makakikita iti garaw na. Anya? Iso adi mo apresyaran amin at trabaho na.
Napukaw ti wallet ko, nana. Awan sa bali ang mabalin ang mangala no saan asika. Ay na, ma'am, awan inalala ka walit. Kan may sa anak ngay mo no nagiti silidiyo. Ulbod! Amom naglaing ka sumungbat. Tunggal adda ibagak, sumungbat ka dagos. Apay, gapu ka dita na saya at ti asawa kan ka, iso akasta ka. Ay, ini, saan mo't, ma'am? Itad kumat ti husto asweldom. Ngam apay atakawan nakpailaang, ha? Ay, awan mo't talaga tinala ka walit. Mamati ka kumamat, ma'am. Lob-lobos kan! Anay ko. Anya dahi tang raramidam, Olivia? Lakay. Itayak pa lang adda itayang tiri daw. Iso anang kudagiti bagmagam. Apay ngagpabasol karatan. Apay, nakitam aninana tinangala iti wallet mo. Awan sa bali ang mangala no saan niya iso? Aglablabas kan. Tratuam ko maitinasaya at ninana. Ngamin, sakbayan nagasawa ta. Sigud akas ta ti trabahom. Sana ya? Anya? Iso nga amok nga amom tirigat ti kasto a trabaho. Iso asaan kumamot akas ta ti tratom iti babaonan. Ngamin, nagtaod ka iti kasta kinakurapay. Anya? Ala, sapay la ko ma. Tama amiris mo dagiti imbagak. Biyag, di tao. Agpag napagnaak mampay diti parke. Ure kat day off ko ita. Aging ga ita. Presko pala iti panunot ko ti inaramid ni Rafi. Apay naramid na ti kastay kanyak. Awan mo tiyam mo ka nagbasulak. Kuna na nga ay ayatan nak. Kuna na nga ikasar na kapaman nga gawin. Gaman niya tinaramid na. Simbangpet nga da kadwa na babae. Katumadanin ti kasar na. Nagsakit tinaramid na. Ang sana rumbang agsangitak. Tawan mo ti rumbang ikamat ko kan kuana. Tikit di pagyamanak. Nasinawak lata. Nga uri upat atawan anagayan ayat kami. Ay, agtugawak mampay diti bakante atugaw diti sirok ti pine tree. Ado ka na yun ti tao dito'y Agsapa man wano rabi. Saan na mauawan ti tao dito'y. Oh, aginayad ka magnanak ko. Di kagtaran. Nag-cute mo't na itanga ubing. Oh, ito ka lang anak ko. Madlaw nga agsursuro pa'y laamag na. Iso apasaray may patugaw. Naglukmag. Siguro, nasurok lamay sa titawan na. Ayan nga tati inana. Apay atimat laama na ti kadwana. Oo, papanamon niya anak ko. Dito. Dito'y talay. Sana tila papanama ha. Ani, agturungan dito ti ubing. Oh, makitam. Naidugmam ka na anak ko. Ala. Umay ka, Nuan. Sunan, Nuan. Gusto na anak ko. Gusto. Ani, kumarayo ti ubing kanyak. Kasla kaya't natagpaubba kanyak. Ay, saan anak ko? Saan ani mami dayta? Sa bali. Ala, mapantanwan. Ala, kasta una asangit ti ubing ako mitkita kanyak. Kaasimat. Mister, mabitlaang. Ha? Kumarayo ti anak mo kanyak. Kaasimat, ubag pa'y laan. Ha? Ne, nakababayin mo, miss. Alakit din, kaasi ti anak mo. Ala, umaykan, baby. Alan, mister, kaya't na ti umaykan niya. Sige, mapan ka nga din anak ko. Makitam, si Mardengan ngagsangsangit.
Ipagarup na siguro asyak ti inana. Loko ka anak ko Apay, mamim day taaya. Sa bali. Ala, umay kan. Ala, di nakamutan kayat, mister. Imarakop mo't kanya akon. Reka anak, kababain ka ni madam. Umay kanwan, agawid tan. Alan. Mister, di mo pilitin o di na kayat. Tane, kaasimat. Nakababain kan, miss. Pasensya amla ko man ti anak ko. Awan anyaman na. Ala, itulod kayo ni Jibalayo, sir. Taga-ano kayo kadi? Taga dito'y kami mutlaan. Ha? O sige, itulod kayo tapno saan nga agsangit yung anak mo. Saanan, miss? Nakababainan. Agsardang tumot lang agsangit day tayo itong madamdama. Basta itulod kayon. Masyanak namin at talaga dito yung anak mo. Ay, pagluganan yung kadi nga agawid. Adalugan mi. Impark ko iti day abanda. O sige, intay nga roden. Makiawid ak pailaan kada kayo Tani, kaslamot kimputin at kati anak mo kanyak. Dinan kaya ti umibat. Nakaturugan ni Rika nga anak mo, sir. Mabalin ko mat siguro ta agawid. Agyaman ako unay kin ka, aloha. Ulitag tagkid daw iti pasensya kin ka. Ayos laang, sir. Mas daawak laang. Api akasla na atap ti anak mo kan ka. Kasangsangpet ko ngamin manipod abroad. Si kung pailaday di asawak ti anak ko, idi pinanawak ida. Ha? Daydi? Kunam? Kayat mo asawan? Balo ak, aloha. Natay ti asawak ang nagpasngay. Ha? Kastagayam. Iso ka di ani nanang mula ang tinadanon ko diti palayo, sir? Wan. Mabalin ka di. Pulan ko malatan. Di nakawagan iti sir, please. Umay ka. Agmerienda tayo pay. Sakan to agawid. Apaman amalpas kang agmerienda. Itulod ka iti pagababangam. Ni, malaman gaya man. Panag-aawid manan. Isimpa kong nagiti. Ni Polan. Hello, Polan? Aloha. Dismissal mon. Saan ka di? Wen, apay ka di? Ada kami kaneri kang anak ko dito ruwarte opisina yo. Urahin da ka. Ta itulod da ka iti pagababangam. Ha? Ala. Di ka nagkadkad, please. Namiss na ka ti anak ko. Ha? Sige, mabit lang nga Ruda. Rumwara kong dito office. Ay, kababaeng. Balasang ka. Nga madamit putot ti mga sawakin ka. Wen nga rod kababaen. Amang ano ibagadang agbibisin ka iti lalaki. Jay mo't apadam a single ti pilyam, aloha. Nakapimpintas ka. Ay ayatak ni Polan, nanang, tatang. Kat napatagmat ng tiputot na kanyak. Minamaag da ita. Di ka di aggaganat ang makinubyaw. Taubing ka pa'y may aloha. Urayam tayo umno aparakin ka. Apay, kayat mo ti mais istorya dito'y lugar tayaw. Amumutin na kiti tattaw dito'y lugar tayaw. Basit lang makita da. Kit umanay na pagpiyastaan da, pag-iistoryaan. Makisina ka niti bagbagam anobyom. Di ka agganat a makinubyo. Taamok nga adapay sa bali amas nasaysaya at ngam dayjay alalaki. Agnaid kan dito'y balay mi, aloha. Anya? Saan tapay mata nagkasar? Pag naadanak dito yan? Pumanawak mo't laeng, aloha. Agsublyak iya abroad. Tapno may saganaan ta na imbag ti masakbayan ta. Polan. Di ka agliday. Agsublyak mo't laeng. Iti panagsublik, agkasartan ton. Dakkel to mo't tiniri ka.
Isunton ti flower girl, ito nagkasarta. Polan, Kiti kayat ko. Dito yan balay ti pagnadam, aloha. Tapno adakad-kadwa dananang kanti anak ko. sige, nukas na ti kayat mo. Di kag danag. Ibilang ko kaspudpud no nga anak ko ti anak mo. Ay, nagmayatin adang ganday tanga imbagam, aloha. Agyaman kit makunak asya kung ti kagasatan a lalaki dito'y rabaw ti daga. Gapotakaskin ka tinangayat kanyak. Ayayatin ka, aloha. Urayam ti panagsublik. Taagkalay sa tanton. Kasla ka ano laday di pa nagsubli ni Pula ni abroad. Ita, umadan imanan ti pa nagawid na. Saan ka di, aloha? Wan nga ron, nanang. Kanayon na nga ibaga kanya kiti cellphone. Nga agkasar kayo kano, apama na sumangpet. Wan, nanang. Kat pakaragsakak da ita. Ay, agyaman ak. Aloha, balasang ko. Nakitak no kasano ti kinaanos mo iti apokok. Kas lapudpud no nga anak ti pangibilbilagam kenkwana. Napatagan kanyak ni Rika, nanang. Kaslajak kayatan ti maisina kenkwana. Ay, mas kay kayat nakapayan ngam siya alola na. Mami pa yan ti awag na ka. Wan nga ron, nanang. Kat pakaragsakak launay adang ganday taken kwa na. Nanang, kadwak ni Polan, aday di salas. Umay ka numakisarita kada kayo tagkasar kamin. Hay, numabalen, jak kumakayat asangwan. Uray ni tatang mo, di na kayat asangwan. Tadimi kayat amanugangan dayjay alalaki. Nanang, please, maawatan dak ko ma. Ay ayatak ni Polan. Kaya't kumutin nga agsimpa kami. Ala, makaammo ka nga rod. Desisyon mo dayta. Daddy, kaya't ko ti agbalin a nurse. Sige, lalay ng marot tag-eskwela, wan? Wen, Daddy, promise. Kat no may saakton a doktor, agina na kayon tumuten. Mala, tinapatag, makalpas ka, anak ko. Itad mo man ka ni mami ti cellphone, anak ko. Wen, Daddy, Mami, kaya't na kayo kano ang makasarita ni Daddy. O, adto'y ti cellphone. Agyaman anak. Hello, Polan, lakay, kumusta kan? Kaano ti awid mo? Diyak pala may ibaga, bakit? Palpasag pa ti panagadal ni Rika. Sapay, kinaners ti kayat na pagbalinan. Isungarod mo ti kayat na. Kapilitan nga rod adyak pala agawid Tani, nagastos ti kayat ti anak ta akurso. Ala Ay, naimbaglakit din, tanda ni Rika nga anak ta. Uwin nga rod. Pasensya kan bakit kasano ka na makabukal tayo ti anak. Kat saan tamod ngamin agdindin na. Ala, sana bale. Adamot ni Rika nga anak ta, Polan. Tinapatag, agan-anad ka dita, wan? Uwin bakit? Uray da kayo. Sige nga rodan, tagtrabaho ako. Bye! Bye, lakay! Kablaawan da ka, anak ko. Nakalpas ka mutlangan, iti panagadal mo. Agyaman nak, Daddy. Ipatpatag kayo ka ni Mami. Kastamutin ka da, Lola. Ay na, ipatpatag da kamat anak ko. Mami, thank you Oray saan asikati mismo ang nagtaudak. Imbilang nakakaspudpud nung anak mo.
Nagtanok ka nga ina. Mami, I love you. Ay na, sika talaga. Pagsangitan nakmanan ako nak. Balasang kan, di adal ka pa yan. Sigurado, may sinakan ka na kami. Tay jay matabron ti kaya't mapagtrabahuan. Please, Mami. Di naklapdan iti kayat kong aramidan. Kayat kayo nga ipaayan iti napintas apan nagbiag ka ni Daddy. Isuabay anyo nga umadayuak, Mami. Tasapulak tigasat ko iti sabali apagilian. Anak ko. Maturog tan, aloha. Rabiin. May kawak iti kawan ng tiyanak na iti Puderta. Polan. Anda ni tiadayo a lugar. Mairuam kan tumot laeng, bakit? Anya nga rod. Talaga akasta Tinapatag. Tatamot tiyag din na itan. Saan tan nga agsina? Tati kayat di anak ta. Saan ta kanon nga agtrabaho? Agrelax talaengan. Talaga balasang nga dyan, akta. Kasla kaano lang idiubing ako markarayo kanyak. Ita, nananayon na balasang. Makapalagip tinapalabas. Uwan nga rod, bakit? Jak ni namnama. Ama kasapulak iti managayat nga asawa. Kun ina ti anak ko. Ulitak ti agyaman kin ka. Aloha. Sikatin ang kumpleto iti kinatao mi iti anak ko. Agpadatalaan. Si kamot tinang isubli iti sigo da kinaragsak ko. Da kayo iti anak mo. Nga anak ko matan. Ipatpatag kayo na iti anak ta, Polan. Ipatpatag da kamat. Bakit?